Яңарақ Гафури районы үдәге Красноусольск касабаһында ошо райондың Үтәк авылында тууп үткән данлыклы йырсы Башкортостандың халык Рәсәй Федерацияһының атказанган артисы Зәки Мәхмүтов исемендәге призга халык йырчыларының 4нче төбәк бәйгеһе үткәрелде. 2003 елда Бөтә дөнья башкортлары Корылтайы башкарма комитеты тәкъдиме Гафури районы хакимиятендә хупланып, район күләмендә башланган был бәйге халыктың күңеленә хуш килде һәм күрше-тирә яктың һәвәскәр йырчылары ла катнашырга теләүе исәпкә алынып, төбәк бәйгеһенә әйләнде. Йыр буенча махсус белеме булмаган һәр кем был бәйгедә катнаша ала. Һөдемтәлә бәйге төпкөл авылларда яшәгән һәм республика бәйгеләренә бару мөмкинлеге булмаган өлкән яшьтәге апайдар, агайдарга бала сактарында атай-олатайларынан, әсәй-олашәйләреннән отып алган йыр-моң хаҗиналарын халыкка ишеттерергә, халыкка калдырырга мөмкинлек бирә. Шуныһы ла ифрат мөһим, бәйгедә катнашкан яшь буын вәкилләре ысын мәгънәһендә халык сәнгате мәктәбе үтә. Катлам тәртиптерінен, мәғрур кыдыр таулар, қая таштар көйнінен ұрғылып сыққан бағалы шишмәһенәй сафи. Ятлы хату қыстауышын, халқын егер таулары ағышын, ейреп ятқан дала кеңліктерін үдіне ишетіп, қайғыр құштардың зәңгәр көктерді егілерді сұр мәтелеттерінің сап таулы толқындары. Шишмәкәй, сізге буламы? Мин ябай шишмә түгел. Минем оң шишмәһе. Әйдә, рәхим ит. Минем һулларым илһам шишмәләренә башлангыс төсле. Фатихамды ал. Моңдарым халкыңның күңел канатларын елкендереп, рухи байлыгын арттырып. Нур һәм моң сәсе йондык булып балкыр йырлы илеңдә. Hürmetli tamашасылар, hayırlı kez oşu festivalde uyuşturusılar hem halkımыздың yırmığına bir taraf bulmagan tamашасылар. Һеҙҙең барығыҙҙы ла таланттарға бой Гафури ерендә күреүебеҙгә сикһеҙ шатбыҙ. Hayırlı сәғәттә бәйгене башлайбыҙ.
Hürmetli тамашачылар, бүгінгі біздің байрамға өзінің үстәлесіменен келген Башқұртстанның қаланған мәдениет хезмәткәре Рифқат Нигъматуллин, Урал. Яшкә тиклем балалар буенча белем өченче урында алдылар. Мырдагулов Айгиз, Гайнуллин Юлай һәм Хамзина Илүзә. Яшь ярсыбыз Илүзә Хамзинаны сакрабыз. Сулпан йөрә. Сулпаны киер тәриде, өйдерә туган тиде.
анда кылар. Бүгінгі бәйгенің дипломанттары Нәдірғұлова Рәмилә, Ишімбай районы, Валиева Зульфия, Хабибулин Урал, Ғафури районы, Шмаков Рамил, балалар шифаханаһы, Искандарова Тәнзилә, Ибрахим ауылы, Мәхмутов Әшрәф, Едім Қаран. Ғүмердә үтә икән.
Рамил Ишмаков. Aferin. Bir gamad qayhıva diren qatığı attar müdeni halvarayın sırayım esib alıp büdüküz huralar gidiküz ayıtıp yadıkız oğlum dünden neyhalik sırayım ulu garayım ay bayım ay bay görler yıva görler saykay ney hayat olmay bilegim gör yoğanda saykağanda Kuruşu durup kurayırıp halkayımdı ney hal yanmay yüreğim kisi yatkanda yoklağanda ney hal yanmay yüreğim kisi yatkanda yoklağanda Бәйгелә бер гамәт дигән йөрәк кенә бер йыр башкардыгыз. Бу йырда кемнән утып алдыгыз? Касан кайда? Bir 3-4 yıllık Urazbayda Nasır ve Timirbeke'yle 50 var ol, hadi 100'ge yetip barayında ol. 99 yaştadır buna bu yıl. Biz yazırganda 96 yaşlığına. Üyüne barıp, inelip, ol inelken bulayındı, yok unutkarmın, bilmeyim deyip. Sonra inele turgaz, hudup, yırlap verdi. Şunlar öğrenip, ben tımani yazıp aldık da öğrendik. Şimdi men klubda ödüm administrasyon işleyim. Benim hazeki Süleyman ve Razalema ikirleşip barıp yazdırıp, ineyden sonra öğrendim ben de. Мәгін тағындылын қарап отырып. Ерліктегі ер, төбектегі ерді ұлтта башқару номинациясында Фәнизә Зүлқарнәева Қауарда ауылынан, Мұхаммедкиянова Мәруа апай Қауарда ауылынан, Тәнзилә Атылкараева Ишимбай районы. Qualada
Сары аттым, уғым төшті, уқлығы қаяға. Уғым төшті, уқлығы қаяға. Bir yaralanım tuğanlar, bir ilanım gönürüm uçtu kege bir zaya. Gönürüm uçtu kege zaya. Rahmet, rahmet. Урындағы бұл конкурстар, теге зор конкурстарға катнашу мөмкинлеге булмагандарға үзләренең көсен һанап карарга мөмкинлек бирә. Бердән икенчедән урындарда халык иҗадының әле хүнмәгәнен, әле халык иҗадының бага тиклем белгечләргә мәгълүм булмаган тармактары һәм жанрлары һәм яңа безгә киң кимәлдә таныш булмаган йырлар ишелеп тора. Менә мәндем буе дигән йыр яки мәндем йыры. Шуннан яу килде дигән йыр бар икәнен белдек. Ошында килмәһәк, унда йырларын бар икәнен дә белмәс идек. Берниндәй теге әле сыгарылган томдарга инмәгән йырлар һаман да халык арасында сыгып торганны аптырай. Менә йырсылар радио, телевидениедән яки сәхнәдән, зур сәхнәләр яңгыраган йырлар дагына конкурста йырларга мөмкин икән дип уйлап, кайбагата яңалышалар бугай. Бына шул ук нидән Үтәк муллаһы. Тәүдә йырлап тордылар, Гайса ахун йырын, Булатаемда калган йыр дип, бына мен дигән мәҗлес йырын йырлай берде. Ул безнең өчен бер үзенә күрә асыш булды. Яки Мәүрә бит әле. Мәрүә апай. Шулай үзләренең төбәгендәге йырды йырлап менә безне хайран калдырды. Менә шуның кебек теге улар үзләренең төбәкләрендә үзләренә генә мәгълүм булган йырды менә шулай сәхнәгә чыгардылар. Мин уйлыйм, улар инде киләчәктә башкаларның да репертуарына күрсәтсәк. Менә шул үзем өчен асыш булды.
Yılda başlanğan Zəki Mahmutov призына уйланган бәйгенең гран-при яулаусыһын Әлфия Степанованы сакырам. Сәйит Баба улы, рәхим ит Әлфия.
бәйгесләребезне сәхнә түренә сакрабыз. Гиззатуллин Ратмир, Үтәк авылы, 3-нче урын. Рәхимет Ратмир. Султангареева Алиса, Аурухазы районы, 2-нче урын. Һәм Сабитова Рәйлә, 1-нче урын. Сәйит баба. Рәхимет. Хөрмәтле тамашачылар, бүләкте район советы рәисе Әхәт Хәйрулла улы Ибраһимов тапшыра. Рәхимет итегез, Рәфтәү улы. Әйдән, күпсал булайлар, еңүчеләргә.
Камашау югереттен қасты Камашау қыз қараттай ырлап айы бәрін ескенмейін тулала ағашқау ескенмейін тулала ағашқау. Бәйгенің лауреаты Рәйлә Сабитова Сәйіп Бабауылы. Үшінші орынды алған конкурс лауреаттары Денислав Шамбеков, Әлфия Әмирханова, Ишимбайранова. Рахмет етіңіз. Һәм Илдар Ғиззатуллин, Ғафури районы Үтек ауылы. Зифер Хайреддинов ижад еткән «Ер пар алма». Башқара Әлфия Әмирханова, Ишимбай районы. Башқұрт халық ері Тұма.
Һеҙҙең исемдәге бәйге үҙенең йүнәлешен тапты. Мин шулай икәненә инанамын, сөнки без дөрес юлга бастык. Без яңа таланттар сыгардык. Һәм яңа йырланмай яткан йырдарды күтәрдек йырсылар тарафынан. Улар күтәргән. Шуннан Борынгы башкорт йырдары. Борынгы башкорт йырдары. Югалып барган йырдарды безнең бәйгеселәр аны йырлап та йөргәннәрдер. Һәм кайберләре атаһы, картатаһы йырлаган йырдарды бу вакытта хәзерге заманда йырланмаган йырдары искә төшереп, шуны бәйгегә алып килделәр. Шуннан тагы да иң көчлеһе олылар яшьтәргә буындан буынга йырдарды бирәләр, тапшыралар. Балалар тартылды һәм балалар олы апай, әсәй картинәләренә, картаталарынан өйрәнеп, йырдардың озындарын өйрәнәләр, бала гына көенә, озын башкорт халык көйләрен өйрәнеп йырлайлар. Һәм менә уларның талантын асып без профессиональ юлга бастыра башладык. Безнең Алмаз авылдашым, минем авылдашым. Менә 13 яшь вакытында ул бәйгегә сыкты, балалар номинациясында гран-при алды. 3 елда соң уже тагы үсеп, уже олырак номинациягә тагыла гран-прига нитте. Хәзер ул Өфөлә сәнгать училищесында укып йөри. Мин уның һич ышанамын, профессиональ сәхнәләрдә ул әле безне шатландырыр, ул әле званиялар алыр, безнең Гафуриде мактар, республикабызда мактар һәм үсәсәк талантлы йырчы булып китә. Be
2006 елда ошо сәхнәлә Гран-при алган хәзерге күп менә тиз генә үтеп китте ошо вакыт. Һәм ошо арала мин 11-нче сыйныфты тамамлап Өфе сәнгать училищесына укырга индем. Был Гран-при алып, был конкурста катнашуда бик нык ярдәм итте. Был училищега ингәндә монда инде рәхмәт әйтеп үтәсем килә якташыма, үземнең яраткан ярсы, халык йырдары башкарган ярсыга Зәки агай Мәхмүтовка. Кеше һөйләшә башлау менән йырлай да башлаган дип уйлаймын. Чөнки йырһыз яшәү мөмкин түгел. Чөнки йыр ул менә аның төрле юнәлешләре бар бит. Шатлык вакытта кеше шатлыклы йыр йырлай. Шатлана ул менә шатла такмак итә башлай. Хүзләре дә кысу итеп. Шуна ул хузып һөйләй, хузып йырлай башлай. Шуның матур озын йырдар белән ярыша башлайлар. Бер-бери белән ярыша башлайлар. Уйлап сыгара башлайлар. Халык гомумән үзе композитор булган. Берсеннән-берсе ярышып, яңа матур йырдар уйлап сыгарга тырышканнар. Үзләре язгандар бит инде, уйлап сыгаргандар. Менә шулай итеп барган һайын кеше устара барган. Гомумән йыр шарындагы кеше. Без әйтәйек, безнең башкортлар турында сөйләйек. Урал таулары кыяларында бәйгеләрдә ярыштар оештыргандар һәм йыр белән Курай белән ярыштар алып ярышып, шулай яшәгәннәр һәм күңел күтәргәннәр, табын үткәргәннәр, һабан туйларын үткәрә башлаганнар. Бәйгенең икенче урынын яулаучы йырчыларыбызны сәхнәгә төренә сакырабыз. Каршы алыгыз Гафури районыннан Хызыр Назиров. Һәм дә Ишембай районыннан Зөлфия Вәлиева. Йырчыларыбызга бүләкте тапшыра. Филология фәннәре докторы, Башкортстанның аткарылган фән эшмәкәре, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Әхмәт Мөхәммәтали улы Сөләйманов.
Рахмат. Хызыр Назиров. Әсәйем минең борынғы йырҙар йырлап, без уларҙың йырынан үҫтек. Уларҙың йырҙары Урал була торган, Сәлимәкәй. Без инде шул йырҙарҙың көйҙәрен генә көйләп йөрөп тә, үҙебеҙгә әҙерәк мәктәп кисәләрендә, байрамдарда, сәхнәләрдә 4-нче класстан хәтеремдә шулай йөрөгәндәр. Атайымдар дәртләнеп, һөйөнөп безне ҡарап ултыра торгандар ине. Шул ваҡыттан бирле. Борынғы йырҙар күңелдә ҡалған. Әле ысынлап та шул борынғы йырҙар ул ваҡытта бик тә юҡ ине, ысынлап та. Бөгөн аның баһа күтәрелә, бит. Бигерәк тә шуныһы һөйөнөслө. Мин үҙем 35 йәшкә тиклем Салауат ҡалаһында йәшәп, тормошҡа сығып Салауат ҡалаһында йәшәп, унан һуң Себер яҡтарына киттем. Шул минең ошо 20 йыл араһында булған өҙөлөш Башҡортостан менән күңелдә бер төрлө ниндәйҙер эҙ бар әле, көйөнөс тигәнерәк. Шуны яңынан шунда ҡайтып йырлап йөрөгө килә ине, менә мин шундай сәхнәгә сыға башланым. Рәхмәт беҙҙең ойоштороусыларға әйткем килә иң беренсе.
Тартып кыдай бәр курайыңды, бармак кайларың уралһын, йөрәгеңдән сыккан йыр моңдарың тауган кырдарыма таралһын. Сәхнәлә Гафури курайсылары. Біздің толқынлануы артқадан арта бара, сөтке қадір әйтәбір бірінші орынды алған бұл бәйгеде еңеусі Ишімбай районынан Тәнзилә Атылгараева. Мен халық йырларын, башқұрт халық йырларын бик яратып башқарам. Өзімді біле білгенден берлі тибет һәм дә була инде. Мектеп йылдарында ла һәр сараларда катнашып йөрдем, әле клубтан сәхнә түренә төшмәйм. Сакырып торалар. Был конкурс ярыш бик охшаны. Зәки агай Мәхмүтов исеменә хөрмәтенә үткәрелгән был байрам бик матур үтте. Халыксан, йылы атмосферала үтте. Мин бәләкәй вакыттан ук минем атайым мәрхүм эшләгәндә тегендә Каралты тирәһендә эшләгәндә моңны гына әйтеп йырлай торган иде. Шуннан кистәрен өйдә бер нәмә эшләп утырһала, моңны әйтеп йырлап утыра торган иде. Менә шул минем күңелемә кергәнмени, кергән. Миңа рәхәт иде аны тыңлау.
шул құлаққа һәм күңелемә һалынғандыр. Һәм мин шулай итеп үземнең күңелемдә йыр бәйгеле шәлкеме килеп сыкты. Һәм үземдә һизмәстән йырлай башладым. Мин дә еләк йыйганда, или тугайда төрле емештәр йыйганда йырлай идем. Теге башка малайлардан аерылып. Шуннан бара торгас, уже мәктәп елларында йырлап, мәктәп концертларында йырлап, һәм урта мәктәптә биткәндә концертларда йырлап, һәм район конкурсында бәйгегә килдем, йыр бәйгегенә йыр белән килдем. Аннан моннан үтеп Өфөгә республикан йыр бәйгегенә бардым. Шулай итеп мин үземдә һизмәстән йырга кирип киткәнмен. Йыр дөньясына, йыр диңгезенә кирип киткәнмен. Чөнки йыр ул кешенең гомерлек юлдашы. Менә теле юктың иле юк дигән күк. Шуңа рядом бара, ике ярышып барган күк. Моңы юктың, теле юктың иле юк. Шуны әйтәм килә мин. Ул йыр бәйгеһендә төрле буын яшендәге балалардан алып олыларга кадәр катнашалар һәм уларның үз теләктәре белән киләләр.
Иһәлеп итеп уларда көчләп сакырмайбыз. Без игълан бирһәк, менә ер бәйгеһе үткәрелә. Тиенәһәк, менә 3 айдан үткәрелә. Һәм киләһе елга икән ул белеп кайталар бит инде. Шуны белгәс уже өйрәнеп уже әзерлек башлайлар. Һәм матур итеп әзерләнәләр. Чөнки уларның йөрәгендә моң бар. Соңгы елларда бигрәк тә безнең республикала күп төрле ер бәйгеләре үткәрелә. Моңа зур рәхмәт безнең хөкүмәт башлыкларына, Муртаза Гуйдыш Рәхимовка ул бер хүзһез был тарафтан зур ярдәмчылык итә. Зәки Мәхмүтов призына улгарылган Йырсылар бәйгеһенә Гран-при яулаучысы Үтәк авылынан Миңнегали Заһидуллин. Еңіске бүлекте тапшыралар. Россия Федерацияның атқаданған Башқұртстандың халық артисті Зәки Ғиззәтұлы Мәхмүтов. Һәм Гафур район хакимияте башлыгы Әхмәт Хызырұлы Шаһиев. Рәхмәт итәләр. Ахмет деген бабайым бар. Ахмет деген бабайым бар. Мен үзем томошым белән Ташбукенттан деген авылдан. Әле Үтәк авылында торам инде. Анда мәсҗид бар. Шуннан бабайым йөрә тора инде бу җирдә. Аның тавышы фальцет булып тора инде. Нәдәк кенә. Мин аны ятып тыңлай торган, илай торган. Как ул шуны рабин илай торган. Хәзер менә миңа авызыемнар, апаемнар әйтә, атаемты инәем белән һине генә укыттылар, һине генә өйрәттеләр ди. Мин әйтәм, алар мине өйрәтмәде, мин тыңлай торган буларда. Атаемтылар менә Коръән укырга бит инде. Атаемты инәемте тыңлай торган. Мисек ярлаганнар, Коръән укыганнар. Ярланнар да, Коръән да. Мине йөрсен, инәем нык йөрсен. Зәйнәп Загидуллина. Атайгының исеме? Загидуллин Сахауддин. Бабайымтың мына бұл жерде йөргән бабайымтың исеме Әхмәт Мусин. Әле мен күз алдында бабайым йөргән.
Рәсәйдің атқаланған Башқұртстанның халық артисі Зәки Ағай Махмутов призына аударылған Йырсылар бәйгесінің адағына якынлаштык. Бүгінгі бәйгенең әһәмияте әйтеп беткеһеҙ зур. Халык йырсыһы Зәки Ағай Ғиззәтов тыуған төбәктә йырсылар бар һәм буласаҡ. Был бәйгеләргә яңы таланттар астык. Халкыбыздың йыр-моң шишмәһе бер ҡасанда ҡорумаясаҡ. Бәйгенең офоҡтары киңәйһен, йырсылары артһын. Һәм беҙ әйтәбеҙ, һау бул бәйге 2007, һаумы бәйге 2008.